Wengai toki nayieu nainemaki naa mazoezi. Lemaasa ore dapate kurum nchere ronkena irmaasai ronkena duo abaraki irmuran iltokiting ronkena lenche lubonkoshua ntoyie nejia take sinche etiu nchere ntasati nkera 7-8 kake nche eton nitu inyieu nabo nche eshomo enkop ake atua sasa nkalo yiok nkera are kake nkera are uni ake itau oltung'ani lemaasai maifanya siyiok mazoezi eesita taa apa irmaasai irmazoezi naleng amu ore dii shughuli kwanza ormaasai kila siku naa mazoezi le kutosha kwa hivyo metii entoki najo oltung'ani alo matembezi alo aitembea ashu alo oljimu metii inatoki amu ore shughuli naasita kila siku naa mazoezi le kutosha kake mokure kuna olong'i ifanyita baadhi oltung'anak mazoezini ogolo kwa sababu idipa ateleleka maisha eeta iltung'anak wafanya kazi wa ndani